you can pass to another person. Мали дагы азырынча сүйлөй албайм деген болчу. And next person, I think, Nursultan, it's you. Мен болду да, кеңирлер. Меники болуп атабы? Ооба, болот атат. Yes. Кандай сүйлөм түзөйүнбү же окуп чыгайынбы жеринде? Бир сөздү тандап, ошого сүйлөм түзөсүздөр. Анан кийинки кишиге pass the microphone кыласыз. Микрофонду кийинки кишиге өткөзүп бересиз. Биринчи сүйлөм түзөсүз. School break деп ойлойм да. School break. I will жардамдашып атышыз. Бир аз жаман угулуп атат сүйлөмдөрүңүз. Унча угулбай атабы? Ооба, жакшы угулбай жатат. Мен кыргызчасын айтып көрөйүн, анан туура кетип кетпей атып неме алып атам да. Оңдоп коет. Акыл. Келерки жумада каникулга чыгам. Окей. Угулду. I will next week окуп алышымды. I will next week school break. Деп кандай болду? Ошондо next week сүйлөмдүн аягына кетет. Биринчи I will go. I will have school break. School break. Next week, да? Yes. Good job. What айттыңыз? Если go десе, уже мен барам болуп калат ошондо. Ооба. Мен school break. Next week. Week. Yeah. But I think we cannot use go with school breaks. Анткени go бул бир жерден экинчи жерге баруу дегенде колдонобуз да. Ал эми have деген бул менде болот дегендей болот да. Ошондо менде эмки жумада каникулдар болот. Каникулдар бар болот дегендей. Менде барда деп та которулап эле. Ооба. Менде бар деп. Ооба, менде бар деп которсуз болот, ооба. Maybe you will choose one more word and then we will do it. Сүйлөм түзөбүз дагы бир жолу, дагы бирден сөз тандап, анан кийин кийинки эмелерге өтө берели. Zari, hello. Maybe she's still busy. Mali, hello. Are you not busy now? Is it noisy now? Just I was No, it's busy. Okay. No. Not noisy. Yes. Okay. Кыргызча это Джоуз, правильно? Правильно, Тура. The most Joes are usually in July. Droughts are usually in July деп атасыз ба ошондо? Да. Точно. Спасибо.
Ооба. Кыргыз болуп калды бир аз. Башка сүйлөмсүз көрүңүз. Sunburn. Sunburns are как это сказать? Вредные. Вредный, dangerous. Да, dangerous. Sunburns are dangerous for people. Yes. For people's disabled, yes. Good job. Cool. Adina Bigmatova, hello. Oh, Mali, if you want, you can use one more. You can choose one more word and make one more sentence. Даярданып туруңуздар, анда дагы бир жолу бир круглайлы анан. Азыр болсо Адинага коюн, кандай болуп атат азыр? Hello, Adina. Менин атым Нурайым. Азыр биз summer related vocabulary боюнча жайкыга тиешелүү сөздөр менен иштеп жатабыз. Бир сөздү тандап, ошол жерден сүйлөп түзөп атабыз ошол сөздү. Ооба. Бирөөдө болбосо жөн эле сүйлөп болот. In summer. In summer. Bright. Угулбай калды, кечиресиздер. In summer. In summer. In Dubai. In Dubai. Will be bright. Oh, will be bright. Okay. Okay. So, have you ever been in Dubai? Сиз ошондо Дубайда жайында кургактуулук болот деп айттыңыз да? Okay. And I'm asking, have you ever been in Dubai? Yes. Oh, really? This is very nice. Okay, thank you for your sentence. And you can turn off your microphone now. You can have a something. Ainura, hello. Hello, Ainura. My name is Nurayim, and now we are talking about summer-related vocabulary. Жайга байланыштуу сөздөр менен таанышып жатабыз, жаңы сөздөр менен. Андан кийин азыр бул жерден бир сөз тандап, ошого сүйлөм түзүп жатабыз. So, you can start. Микрофонуңузду кошуп өзүңүз эметтерсеңиз болот, даяр болгондо сүйлөй берсеңиз болот. And now, other guys, girls, do you wanna do second row or not? Экинчи дагы бир жолдон сүйлөм түзгүңүздөр келип атабы же жокпу? If you not, we can just go to the next questions. Kohan, yeah? Okay. Okay. Bonfire, ot жагуу. I'm going to have a fire and chat with my family during the summer holidays. Oh, this is cool. Yes. Thank you. Next one, Malika. Mali?
flip-flops. Mhm. Flip-flops are really comfortable footwears. Okay. Нурсултан. А, нымдуу кылып көрөт, да? Кабыт Ага. болуп кетеби? Humid. Humid болот, да? Humid. It is humid here. Mhm. It is humid here. Okay. Adina. School break. School break. Mhm. For my daughters, school break now. Oh. Bir ay kalkıp bir bağlayla. For my elder daughters, school break now. Okay. Thank you for your sentence. And Aynura. Hello, Aynura. Okay, maybe you are busy. Let's go with the questions. Анда биз азыр суроолорго өтөлү. And let's start with this 3 question. What is your ideal summer day like? Do you prefer hot or cold weather and why? And what is your favorite summer memory? Ошолор тууралуу сүйлөшөлү. You can have 2 minutes to think about and we can start. 2 мүнөттө бере алам сиздерге, ойлонуп көрүңүздөр, анан кийин баштасак болот. Эгерде даяр болсоңуздар, микрофонуңуздарды кошуп эметерсиңиздер, айтып баштай берсеңиздер болот. Yes, Ainura, I see your microphone is on. Oh. Сага сүйлөмсөңүзбү, эмне кылабыз муну азыр? Ооба, бул суроолорго получается жооп эметсеңиздер болот. Жооп бериш керек да, англис тилинде. Кандай ойлойсуздар деп. Ошондо бул жерде 3 суроо турат. Анан биринчи суроо бул сиздин идеалдуу жайкы күнүңүз кандай көрүнөт? Экинчиси сиздер ысык же болбосо ысык погода жакшы көрөсүздөрбү же суук аба ырайын жакшы көрөсүздөрбү деген суроо. Анан кийин акыркы суроо сиздердин жакшы көргөн эме жайкы эскерүүңүздөр, жай жөнүндө болгон эскерүүңүздөр. May I? Yes. The first question is, what's your ideal summer day like? I think that the ideal summer day is when you're with your close friends and like you are like walking at night, just night walking, and without any issues, without any anxieties. I think that it's ideal summer day, like, and without any exams.
Okay. Yeah. And the second one is, do you prefer hot or cold weather? I prefer cold weather than Oh. hot because I really hate like sunburns. Mm. Because So, I wear hijab and it's really like burns как там вообще некрасиво. It's not beautiful, right? Yes, it's not beautiful. And Okay. the third one is, what is your favorite summer memory? It was 2 years ago or 3 years ago. Me and my family, we have gone to the Kazakhstan. Mm-hmm. We were there and for like we travel, and for 5 days we were Mm-hmm. in Turkmenistan. Oh. They Mm-hmm. were really beautiful and really historical places. Were really interesting. It was really interesting. Yeah. Mm-hmm. So, did you went to your relatives or you just traveled? To our relatives. To your relatives. Okay. This is very nice. So you have been in Turkestan and Turkmenistan, right? No, Turkestan. It's Turkestan. one of the regions of Kazakhstan. Okay. And what do you like most? I heard there have really beautiful like places. Yes, like historical. Yeah. To take a photo. To take a Okay. So thank you, Madi. Thank you, Madi. And hello, everyone. Hello to all new people. My name is Nurayim, and we are talking about summer plans. And now we are answering for these 3 questions. So if you have answers, you can start. You can open your microphone and start sharing with us. Салам барыңарга, менин атым Нурайым. Yes. Okay. Gulnur, you can start. Okay. My ideal summer day in sunny, but not too hot. Around 25 degrees. I would is outdoors with my friends. Maybe have a picnic in the park or go swimming. Экинчисине жооп бере алайынбы? Ооба. I prefer hot weather because I love being outside, wearing light clothes, and doing summer activities like swimming or hiking. Okay. Үчүнчүсүнө да жооп берейинби? Yes, of course, if you want. My favorite summer memory is going to that lake with my family. We had a barbecues, swam all day, and watched the sunset together. Okay. Which lake you went to? Which lake you went to?
Кайсыл көлгө бардыңыздар? Ысык көл? Yes. Okay, I see. Thank you, Goha, Gulnur. So maybe another one. Southbeck, hello. Long time no see with you. Alex, hello. Abdinaimova, hello. Kurbanova, hello. Rus, hello. So, azыр биз болсо. Okay. Hello, teacher. Hello. Sorularga жооп бере берейин. What is your name, by the way? My name is Janarbek. Janarbek. Okay. You can start. First question. Ошондо сен жайкы күн жайкы деген кандай ушундай окулабы? What is your ideal summer day like? Бул ошондо сиздин идеалдуу жайкы күнүңүз кандай болмок дегендей, кандай өтөт? First question. My ideal summer. I swim in walking and travel. Go mountains. Go mountains, okay. So you can do this everything in one day? What? So you can do this everything in one day? Бардыгын бир күндө кыла аласызбы? Анткени бул жерде идеалдуу summer day, yes. Бир идеалдуу күнүңүз кандай өтмөк жайында деген. Идеалдуу күнмү? Swim and walking. And all these gives okşayt. Okay. Do you prefer hot or cold weather? I like hot weather because I swim in ысык көл and walk and travel in Süleymanto. Okay. And what is your favorite summer memory? Жайындагы эң жакшы көргөн немеңиз? Жай жөнүндөгү история. История? Досторуңуз менен болгон окуя же болбосо үй бүлөңүз менен? My summer memory 3 years ago, my friends and my friends went to school. We swimming şu болот эзеке. Okay. Көп сүйлөшпөгөнгө эми сүйлөштүм да, биринчи жолу кирдим эле. Yeah, I understand. Түшүнүп жатам бардыгын. But when we will сүйлөмдө мисалы биз биринчи эни кетиребиз, өзүңүз жөнүндө айтасыз. Же досторуңуз жөнүндө мисалы my friend and I went
Этиш кетет англис тилинде. Went to ысык көл 3 years ago деп эметесиз да, ошондойчу. Yes. Next time you can do like this. Дайыма кетет, анан этиш кетет, анан калган эмелер кетет, сөздөр кетет да, ошондой. So thank you. Жанарбек. Ladies and gentlemen, if you want to answer to this question, you can open your microphone and answer now. Or if you not, we can go to the next questions. Alex? Алло. Слышно? Ооба, угуп жатат, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. I am What not is your name? Alex. I am Elibek. Sorry. My name is Elibek. Elibek. Okay. I am in Moscow. How is weather in Moscow? Is it hot or humid or cold? Мен группада жаңымын да, биринчи жолу мындай аракет кылайын, бир аз түшүнүп аракет неме кылганычы. Ооба. Айта бериңиздер. Мен эме деп сурадым да, Москвада погода азыр кандай болот, аба ырайы кандай? Ысыкпы, ысык эмеспи? Ысык деген hot? Cold. It's cold. Okay. It's cold. Okay. And what weather do you prefer? Prefer деген, получается, мол сөздү айтып атам азыр. Do you prefer hot weather or cold weather? Жай ысык күндөр жакшы көрөсүзбү, же жай эме муздак күндөр жагабы? Муздакка баары. I like prefer hot cold, да? Cold weather? Yes. Okay. Биринчи суроо болсо мындай болчу. What is your ideal summer day like? Идеалдуу бир күнүңүз кандай болот? Жайкы бир күнүңүз кандай болот? Ошону сүрөттөп аласызбы? Мындай целый деген англисчеси кандай болуп калат? Целый? Whole? Ооба. Жазылат да? Whole деп окулат, бирок pronunciation. Whole. Мондай болуп калат ушунда. Экран көрүнүп жатат? Whole, да? I am summer whole work. Okay. Анда эме десеңиз болот. I work all days in summer. Бардык күндөрү иштеймин дегенде болот. I work, да? I work all day. Summer. A whole summer, yes. Good job. Yeah. Good job. Thank you. Then Thank you. Let's go to the next questions. I am glad to see you. I'm glad to hear you. Okay. Кийинки сурообуз болсо, биздин is there something new you want to try this summer? Бул жайында сиздер кылып көргөн биринчи жолу кылып көргүңүз келген нерселер барбы деген суроо да, ошондочу. Анан бул жерде суроо бул, анан кийин экинчиси сүйлөм, мисал катары кетет. Ошол мисалды колдонсоңуздар болот, же өзүңүздөрдүкүн айтсаңыздар болот. And there is words you can use it too. Бул сөздөрдү да колдонсоңуздар болот. Бул боштукка коюп. So let's start with Adina. Adina, hello again. Is there something new you want to try this summer? Жайында көрүп келген жаңы нерселер барбы? I really want to
practice with my English. I'm so sorry. Can you So speak? Жакшы болбой жатат. Катуураак сүйлөйсүзбү? Же наушник ишин болсо болот, наушникти чечип коесуздар. Азыр табып I really want to practice my English. Many practice. Because I have no practice, no grammatic, vocabulary, no learn it. I'm so sorry. I understand only practice English and then other words I can't hear. Французда угулбай жатат. Жайда ошол Көрдүм аларга. Окей. Жайында английский практика ошондой. Okay, I got it. This summer you want to practice your English. I am okay. Okay. Сөздөргө да сүйлөмөш керек. Жок, бул сөздөрдү бул жака коюп эметсеңиздер болот да, мисал катары да булар. Now we going to visiting a new city. Soon. Which city you want to visit? Chicago? Yeah. Oh, so you are in America now? As it looks at me, sometimes I'm going to. Okay. This is very nice. So if you finish, you can дагы сөздөр барбы? Okay, you can. Нет, Okay, that's all. Thank you. And Mali, do you have any other do you have something new you want to try this summer? I haven't. Oh yeah, I haven't planned something to this summer because I have really like a lot of exams, and so that's why I haven't planned something. But I wanted to. But I wanna to buy some tour, like tour. Tour также будет. Yeah, tours. Tours with my friends, and I go somewhere like maybe Sarichi Lake, maybe I don't know, in Kyrgyzstan. You want to travel, right? Yes. And what kind of exams do you have now? It's like to enter to this university. Вступительные. So you're finishing the school? No, I finished school the last year, but I have gap year. I had studied this in this university, and I wanna change my faculty. Okay. Yes. Good luck to you. Thank you. Abdu Naimova, hello.
Акылжан, hello. My name is Нурайым. Мен атым Нурайым. Биз азыр бул жайында сиздер кылып көргүңүз келген жаңы нерселер барбы деген суроо менен сүйлөшүп жатабыз. So you can use this sentence and put these words if you want, or if you have your plans, you can share with us. Hello, can I answer this question? Yes, of course. My name is Saliha. This summer I want to try this summer I want to try drawing in a tablet and create an animation. And maybe traveling abroad, and also learning a musical instrument. What instrument do you want to learn? I want to try piano. Piano. Wow. This is very nice. Thank you. Okay. Элибек, Жанарбек, сиздердечи кандай пландарыңыздар бар бул жайга? Is there something new you want to try? План кандай болуп калат англисче? План эле? План? Plan менен окулат ооба. Plan. Fly Германия. Fly Germany? Okay. You will work in Germany or you will travel? Work. Okay. Anything else? Do you know German language? Tildi bilesizби dedingizби? Yes. I am not certain. No, you don't know. Yes. Okay. Anything else? Maybe you want to visit to do anything else? Башка дагы нерселерди кыласыздарбы? Жайында or not? Курбанова, hello. Hello. So we are talking now about new things that you want to try. Is there something new you want to try this summer? Бул жайында кылып көргүңүз келген жаңы нерселер барбы? Yes. Is travel. Is travel abroad. And научиться из дисциплины. To be disciplined. Which city which country do you want to travel? Country. Bishkek and Russia, okay. Which city in Russia? What? Which city do you want to visit?
Кайсыл шаарына баргыңыздар келип атат Россиядагы? Новосибирск. Oh, okay. Okay, anything else you want to learn? Maybe dancing or making something with your hands or something else? Это биленгел табуу же или хобби Ооба. жөнүндө. Билегенди үйрөнгүңүз келип атабы же дагы башка нерсе, может быть? Yes. Я dance and komus. Oh, you know how to play komus? Yes. Wow, this is very nice. So, thank you. And let's go with the next one. Next one was game. It is this or that. Сиздер бирөөнү тандап анан кийин эмне үчүн аны тандап жатканыңыздарга жооп бересиздер да, ошондо. Okay. Bishkek or Isiko Lake. I live in Kolduk, Osh City. No, my sister live in Bishkek. Bishkek or Isiko Lake, Bishkek. Okay. Ice cream or watermelon? Ice cream. Ice cream. Okay. Chalap or kwas? Chalap. Morning sunrise or evening sunset? Sunrise деген Evening болсун. sunset. Evening sunset. Okay. Fruit smoothies or fresh juice? Fruit smoothies. Okay. Traveling with friends or solo traveling? Traveling with friends. Okay. Very nice. So let's go with thank you, Kurbanova. What is your name, by the way? My name is Madina. Madina? Okay. Nice to meet you, Madina. I am okay. And you? Nice to meet you дегенде эме дедим да, таанышканыма кубанычтамын. I too. Me too дейсиз ошондо. Thank you. Okay. Let's do this or that summer edition, guys. If you're ready, you can turn on your microphones and start sharing, start talking. What? Башкаларга айтып атам да, азыр могул this or that деген оюнду ойнойбуз. Анан кийин микрофонуңузду дар болсоңуздар микрофонуңузду кошуп баштай берсеңиздер болот деген. Okay. Erlan, what about you? Maybe you will start. Can I start? Yes, of course. I will be choose watermelon and Isiko Lake, Chalap, and morning sunrise, and fresh juice, and solo travel. Okay. So you think solo travels are interesting, more interesting? Oh no. I will choose traveling with friends. Traveling with friends. Okay. So, достор, азыр 8 болуп калыптыр. Дагы 5 мүнөт сүйлөшөйлү, анан кийин бири-бирибиз менен коштошойлу.
That's why let's be a little bit active. Mali, what did you share? No, Mali, let's start with you, and then we will go. Okay. I will choose ice cream and dish cake. Then class. And then evening sunset. Fresh juice and traveling friends. Okay. Very nice. So guys, let's go then to the next question. Next one was, let's do this one first. What is your favorite summer food or drink? Жайкы жайында жакшы көрүп ичкен тамагыңыздар же болбосо суусундугуңуздар? Бул жерде сүйлөм берилген. Анан бул жерде боштукча ошол жака бул сөздөрдү койсоңуздар болот. Бул жерде дайыр сөздөр. My favorite summer food or drink is watermelon. Watermelon. Okay. Why do you like watermelon? Do you like watermelon cold watermelon with hot лепешка? Oh yes, you're right. Okay. Next person. Who else? Adina, maybe you want to share. My favorite summer food is ice cream. Ice cream. Ice cream? Okay. Which flavor do you like? Еще? Кайсы эмес жагат сизге вкусу? Flavor. Banana and watermelon. Banana and watermelon. Okay. Thank you. So next one, Erlan. What is your favorite food or drink? Nura, what about you? Favorite summer food or drink is watermelon and Watermelon and what else? lemonade. Lemon. Okay, lemonade. Which flavor of lemonade do you like? Cold. Cold. Okay. Pineapple, apple. Which kind of? So guys, saat 8'den 5 minut өтүп кетиптир. Let's say bye to each other. Кааласаңыздар азыр суроолорго жооп берсеңиздер болот. Кааласаңыздар анда коштошолу. Can I? Yes, of course. Am I able to choose some of them? So no, it's not necessary. Siz бул жерден тандабасаңыз деле болот. Бул мисал катары да. Эгер өзүңүздүн тамагыңыз же өзүңүзгө жаккан
сусундуктар болсо ошолорду айтсаңыз болот. Okay. So my favorite summer food and drink are watermelon, so strawberries, cold coffee, and juice with berries. Juice with berries. Okay. This is very nice. So thank you for sharing, and let's say bye. Жанарбек, сизде айта турган эмеңиз барбы, сөздөрүңүз? Yes. Okay. My favorite food and drink. My favorite food, strawberry and cherry, and my favorite drink, still water, so max tea, and hummus. Okay, that's all. Thank you for sharing, and Rıskül Abdisayeva, hello. Hello, everybody. Hello. Okay, So- so let's talk about my favorite summer food or drink. Yes. Okay, Yes. so in summer there are many a lot of food, vegetables. We have a lot of vitamins from summer food. What about my favorite summer food? I like watermelon, also of course ice cream, and I prefer to eat fruit salad. Okay. About drink, I like to drink iced tea, cold coffee, and that's all. Very nice. Thank you for sharing. And next one is, let's do Perizat. Hello. Okay, and maybe then жаңы кошулгандагы 2 точка менен экен, аты көрүнбөйт экен. Сиз жооп бергиңиз келип жатабы бул суроого? Жайкы жакшы көргөн, жайында жакшы көргөн тамагыңыз же суусундугуңуз? If yes, you can share. If not, we should say bye to each other. Okay, maybe he's busy. Бош эмес болуш керек. Анда барыбыз коштошойлу бири-бирибиз менен. It was very nice to listen to you, to hear you, and see you next time, next lessons. Bye. Bye. Thank you for listening. Bye. Thank you. See you. Thank you so much.